Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwenye ametulinda na kutupa muda kama huu wa kujifunza neno lake. Tunashukuru jina la Mungu lipewe sifa milele. Kwa hivyo tunataka leo tujifunze neno la Mungu, na tunaomba kila mtu awe makini kwa kufuata vizuri ili aweze kufaidika katika neno la Mungu siku ya leo. Kwa majina naitwa Timothée Emmanuel. Kwa kuwa kwa wengi tulishazoeana, mahali kwenye tuko ni hapa Bwera Mpondwe. Sasa kwa sasa tunataka tujifunze neno la Mungu, lakini kabla ya yote tunataka tuombe kwanza ili tuweze kusonga mbele. Tuombe. Tunakushukuru sana Baba Mtakatifu kwa kuwa umekuwa nasi tangu asubuhi na hata sasa tungali wazima. Tunashukuru jina lako lipewe sifa. Tunakuomba tuongoze Roho yako Mtakatifu katika wakati huu wa kujifunza neno lako. Tunakuomba katika jina la Yesu. Amen. Tumemaliza kuomba, sasa tunataka tuanze fundisho letu la leo. Tunaomba kila mtu yoyote afuate vizuri ili aweze kufaidika katika neno la leo. Asante sana kwa wote ambao wanatufuata kila siku, kila fundisho lenye tunatoa hapa ku YouTube channel ubutumwa buheruka au kwenda kukumalira. Asante sana kwa kuzidi kutufuata. Mbarikiwe nyote mahali popote mlipo. Kwa sasa tunataka tujifunze neno la Mungu. Tunaomba kila mtu yoyote asikilize vizuri. Tunataka kujifunza neno la Mungu ambalo lina kichwa ambacho kinasema njia ya kuelekea mbinguni, au njia, tunaweza kusema njia inayoelekea mbinguni. Hiyo njia iko cha kwamba tunapaswa kujua ya kwamba ile njia iko, ile njia ya kuelekea mbinguni iko. Na chingine ambacho tunataka kuangalia kuhusu wale ambao watapotea, wale ambao watakosa hiyo njia. Kuna wengine watakosa hiyo njia, na wale ambao watakuwa wanawaza au watakuwa wanajiambia kwamba walishapata njia hii nao wanaelekea mbinguni. Watakuwa wanawaza ya kwamba sie tuko katika ile njia ya kweli na tunaelekea mbinguni, lakini hao watakuwa wanajidanganya. Wote tunataka tuone maneno hayo. Sasa kwa hivyo wacha tuanze na hapa Biblia, selo Biblia katika kitabu cha Isaya chapitre 35 verset 8. Hapa panasema na njia kubwa itakuwa kule, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu, wachafu hawatapita katika yake, lakini itakuwa kwa ajili ya wale wasafiri, hata wapumbavu hawatapotea katika njia ile. Hapa wamesema na njia kubwa itakuwa kule. Hiyo njia kubwa wametuambia kwamba ni njia ya watakatifu, lakini wale wachafu hawataipata. Tufuate vizuri. Kuna watakatifu ambao watapata njia yao, lakini kuna na wengine wamewaita wachafu ambao hawatapata njia hiyo. Wamesema hawatapita katika njia yake, ile njia ya watakatifu. Sasa tujiulize, ni nani mtakatifu mkubwa? Ni Mungu. Wale ambao watapita katika njia ya utakatifu watakuwa katika mwelekeo wa kuelekea mbinguni, na watafika, ni kweli, watafika kule mbinguni, wataona Mungu, watapata baraka. Wale ni wenye heri ambao watapata ile njia. Lakini chingine, ile njia ni njia moja. Yote tutayasoma katika maandiko matakatifu. Selo Biblia hapa wanaendelea wakasema, lakini itakuwa kwa ajili ya wale wasafiri, hata wapumbavu hawatapotea katika ile njia. Na wangelikuwa wapumbavu hawatapotea katika ile njia. Tutawapa mfano, lakini tutawapa mfano
baada ya kusoma somo lingine hapa katika kitabu cha Proverbs au kitabu cha Methali sura ya 16 mstari wa 10, sura ya 16 verset 18, chapitre 16 verset 18. Tutasoma katika kitabu hiki cha Methali sura chapitre 16 verset 18, wamesema verset 17 wamesema, njia kubwa ya mwenye haki ni kujitenga na uovu, mwenye kushika njia yake analinda nafsi yake. Ile njia kubwa yenyewe walisema katika kile kitabu cha Isaiah chapitre 35 verset 8. Hapa wametueleza ya kwamba ile njia kubwa ni ile njia kubwa yenyewe wamesema ni ya mwenye haki. Mwenye haki ni ule mtakatifu mwenyewe walisema katika kitabu cha Isaiah. Ule mtakatifu sasa amekuwa mwenye haki. Sasa ile njia ya watakatifu ni nini? Ile njia ya watakatifu wametuambia kwamba ni kujitenga na uovu. Ukakuwa mwenye haki, ukajitenga na uovu na dhambi zote zikakuwa, ukajitenga mbali na dhambi zikakuwa mbali yako. Pale utakuwa umebadilika, ukakuwa mwenye atapata ufalme wa mbinguni. Wandugu, tuzidi kufuata vizuri. Tunataka tuwape mfano mmoja katika kitabu cha Le Voyage du Chrétien kupeji ya 33 katika kitabu ya Kiswahili, lakini tutasema mkichwa kwa kuwa hatuna muda mrefu ya kuongea mengi. Katika kitabu hicho walitupa mfano ya mtu mmoja mwenye alikuwa anaitwa Mkristo, ule Chrétien Mkristo. Mkristo alikuwa anaelekea mbinguni, lakini alikuta ule Satani mwenye uso mbaya sana. Satani alikuwa na uso mbaya sana. Satani akamuuliza, wewe unatoka wapi na unaenda wapi? Akamjibu, mimi natoka katika nchi ya kuangamia, mimi naelekea katika ufalme wa mbinguni. Satani akaendelea na kumuuliza, akasema, mimi nilishatambua kwamba wewe ni mtu wangu. Kwa sababu gani ulikimbia mfalme wako? Akasema, nimekimbia huo mfalme mwenye unaongea, mwenye unasema, kwa sababu akamupa na chapitre na verset moja katika kitabu cha Warumi sura ya chapitre 6 verset 23. Walisema mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa akasema ile nchi ya kuangamia, mimi nilishapata mfalme mwenye ananipenda sana, usinishawishi nimfuate yeye tu. Akazidi kumshawishi, akasema mimi sitafanya hivyo, wacha kunishawishi, yeye nimfuate tu. Akasema sasa tufanye hivi, umekimbia mfalme wako kwa sababu gani? Rudi kidogo unitumikie kwanza, nitakupa ujira wa ukweli na ufalme wa nchi yangu. Mkristo akazidi kukataa. Kumbuka katika kitabu hiki cha Le Voyage du Chrétien katika volume ya kwanza walisema ule mwenye aliandika hiki kitabu John Bunyan kale ile wakati yenyewe alikuwa ni kijana, alikuwa ni mtenda maovu sana, lakini ilikuwa siku moja akasikiliza sauti kutoka mbinguni ikamuuliza, utachukua mkataba siku ya leo? Kama unataka kuzidi kufanya dhambi utaangamia, kama unataka kufuata Yesu utaokoka. Akajichunguza vizuri, akakuta yeye alikuwa anavunja amri ya Sabato kwa mara mingi, lakini wakati kafika akakuta mama wawili walikuwa wanatoa shuhuda ya kwamba Yesu aliwaokoa na aliwasaidia sana. Wakamsomea ile verse ya Mathayo
sura ya 11 mstari wa 28, chapitre 11 verset 28. Inasema hiyo Mathayo inasema njoni nyote ambaye mmechoka, kuja kwangu yote ambaye mmechoka na wenye kulemewa na mzigo mzito, nitawapumzisha. Katika kitabu hicho cha Mathayo tutasoma kule katika jina la Yesu. Chapitre 11 verset 28. Tunataka tusome kule kwa haraka ili tuweze kuendelea na somo letu la leo. Hapa katika kitabu hiki verset 28 wanasema, kujeni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na wenye mzigo mzito, nanyi nitawapumzisha ninyi. Akasikiliza wamama walikuwa wanasema haya maneno, akachukua mkataba, akafuata Yesu. Sasa siku ile alikuwa gerezani. Katika kitabu hiki cha Tragedie des siècles, katika somo la 14 wanasema ule wakati yenye alikuwa gerezani alikuwa na upumzi wa mbinguni. Ndio sababu alitumikisha parole ya kufananisha katika kitabu hiki cha Le Voyage du Chrétien, kufananisha safari ya Mkristo kutoka hapa katika nchi ya kuangamia na kuelekea katika ufalme wa mbinguni. Ndio sababu hili, hakuna nyingine. Tutaendelea katika vitabu vingi vyenye tunasoma. Ile njia tutaipata je? Jinsi ya kuipata sasa ile njia. Katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote kuna maneno makubwa yenye tunataka tusome katika chapitre ya 73. Kuna maneno makubwa sana yenye tunataka tusome katika kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote. Wa ndugu, mfuate vizuri ili sote tuweze kufaidika katika neno la Mungu. Chapitre 74, chapitre 73. Asante sana. Hapa wanasema, asante sana kwa kufuata, mzidi kufuata ili tuweze kufaidika siku ya leo. Wamesema lengo la kuondoka kwa Kristo lilikuwa kinyume na cha kile kilichohofiwa na wanafunzi. Haikumaanisha utengano wa mwisho kabisa. Alikuwa anaenda kuandaa mahali kwa ajili yao ili ya kwamba arudi tena na kuwapeleka kwake. Wanazidi, wakati alipokuwa anajenga makao kwa ajili yao, walipaswa kujenga tabia ili ifanane na hali ya kimbingu. Yesu alilaga akasema, msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Baba, vile vile na mimi mniamini. Lakini kule nyumbani kwa Baba kuna makao mengi yenye nataka niende niwaandalie. Wamesema msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu, mniamini na mimi vile vile. Katika nyumba ya Baba yangu ni makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia ninyi, ninakwenda kuwatengenezea ninyi mahali. Sasa hapa wamesema katika wakati ule wenye Yesu alikuwa analaga, anasema naenda kuwatengenezea mahali ninyi, nataka kuwatengenezea ninyi pahali. Wale wanafunzi wa Yesu walipaswa kujitenga na tabia zao mbaya ili tabia zao ziweze wabadilike, tabia zao zifanane na zile za kimbingu. Sasa tunaweza kujiuliza, yale maneno yaliyoandikwa kwa kuonya wanafunzi wa Kristo, lakini sasa hii wanafunzi wa Kristo wangali mdunia, au wengine wanasema walishakufa, wengine walisema walienda mbinguni. Hakuna wanafunzi wa Yesu sasa hii, ni sisi. Yesu alisema nyinyi mnasimama katika kifo changu hapa duniani. Ni sisi ambao tunamsimamia Kristo hapa duniani. Ni sisi ambao tulibaki hapa duniani kwa kusimamia Kristo na kusimamia kazi yake na neno lake hapa duniani na amri zake zote. Sasa nasi tunapaswa kujenga tabia zetu zifanane na za kimbingu ili tuweze kupata ile njia. Amesema bado wanafunzi walitatanishwa. Tomaso
ambaye mara nyingi alisumbuliwa na mashaka alisema, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Alikuwa anauliza. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Akaendelea akasema, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Hakuna njia nyingi za kwenda mbinguni. Kila mmoja hawezi kuchagua njia yake. Kwa kuwa Yesu alisema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mtu hawezi kusema mimi nitachagua njia yangu nifike mbinguni. Hakuna. Ile haiwezi kuwa. Yesu alisema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Yesu ndiye Mungu aliweka hapa duniani ili aweze kutupatanisha na Baba yake. Kwa kuwa sisi tulikuwa ni wenye dhambi. Tulitenda mabaya na maovu sana. Sasa kulikuwa kunahitajika Yesu ili aweze kutupatanisha na ule Baba yake. Hapa ndipo tutaendelea na kusoma maneno makubwa katika kitabu cha Mathayo sasa, ili tuweze kujua ile njia ya kuenda mbinguni. Katika kitabu cha Mathayo, Mathayo chapitre 7 verset 13. Hapa kuna maneno makubwa sana yenye tunataka tusome ili tuweze kusogelea mwisho wa fundisho letu la magharibi ya leo. Bamesema chapitre 7 verset 13, wamesema, ingieni kwa mlango ulio mwembamba, kwani mlango ni mpana na njia ni pana inayokwenda hata upotevu. Ile njia ya wachafu yenyewe walisema kale katika kile kitabu cha Isaia, ni njia pana, ni njia ya upotevu, na ni wengi wanaoingia kwa mlango huu. Lakini mlango ni mwembamba na njia imesonga inayokwenda hata uzima, nao ni wachache ambao wanayoiona. Ni wachache. Ndugu, na kuomba usikilize vizuri. Katika kitabu kile, tunarudi katika kitabu kile cha Le Voyage du Chrétien. Pale ndipo ku page ya 15, page 15, chapitre 5 inasema mlango. Mkristo alizidi kuelekea katika njia iliyokuwa inanyoka, njia ambayo ilikuwa ni njia nyembamba. Aligeuka akakimbia na haraka yote ili aweze kupata ile njia ya ukweli. Akatembea na nguvu zote hata alipofika mbele ya ule mlango. Akasoma maandiko yaliyoandikwa juu ya mlango. Yale maandiko yalikuwa yanasema, pigeni hodi nanyi mtafunguliwa. Akapiga hodi kwa mara mingi.